بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سينا دبرتي صحابة رسول ربي صلى الله عليه وسلم ويارا سينا حفصة انت لعمر جل قبل رضي الله عنها. سينا تقفا كحفصة كيست حفصة انتني من نسين التلالتي قدت منا عمر الفاروق رضي الله عنه. حفصة انتني نما ربي التأمنه نما ربي في متاقة دي كبته نما دقا دبته نما صبري قبو نما خشوع قبو نما واصدقته نما صومان دابته نما ذكر ربي قدسه نما كرا ربي التوبة قدسه نما مجاهد كرا ربي كيست ججباتيت ننجلو. حفصانتني إسلام ما سنتي غرا غرتني مدينة اللي قدانت. حفصانتني إسلام ما قبتي أبان من إسي مكان إسا خنيسي المحذافاتي أبليسا عبد الله المحذافاتي السهمي والإسلام ما كيستي غنمان فانك أبو يوكان والإسلام ما كيست رجتشو. أبان من إسي عبد الله المحذافا كن هبشا قداني جرا إيغا كان أقرى مدينة ديبئي مدينتي قاف الدولة بدري شهيدة تهيتين اندوئي رضي الله عنها ورضي الله عن زوجها عبد الله. دوبا حفصان تينا قرى مدينة قدانتي أبان منسي أجت الرادوئي رسول ربي صلى الله عليه وسلم مدينة قلني قاف جرم بدر الرا يسيفودا مي وليين يسيتو نتهما الرهادة جيفنو أكاتا يسين اتهيرم تي رسول ربي أكنا ننجده وليين يسين يتن عمر بن الخطاب. حفصان أبان منا الرادوئي أرملاتاتي رضي الله عنها أبان منا إسي كدوئي سني صحابة رسول ربيتي والردول بدري رفي دول بدري تدهمي مدينة غليتن اندوئي عمر بن الخطاب. أبان منا الرادوئي أرملا إسين تانانين عثمان بن عفان التدكي يا عثمان جدين جرا حفصة يوسي كن نفوتا ستة رمسيسا جدين جدي عثمان اللي ديبيني ديبسيف يا عمر يو مي قويا تكالما قاترونا قبي ديبسي ديبسا جدين قويا تكالما بليو إن عثمان التدكي قافتو عثمان مال جدان أبو أنا ميرو كانت فودان هاجمو فودان بربادو جدان. عثمان الرافولة دبي جنان عمر بن الخطاب كأي واهلة إساء أبي بكر التدكي قافت يا أبي بكر يو برباد دي حفصة ستة رمسيسا مال جت جدان. أبي بكر ديبي تقوليتن ديبي بني هم فوران جنين هم فورون جنين جلان دبن فول مكيس سلالي جلسي. عمر نآري أكمت انتلتية تعنويو أكمت جالة دكنف نت ديبسو ديبي نت ديبسو ديدا جدي آري. عثمان انجال الليت آري جدي ودو أن آري كان قبضي أكتي تلقن تكالما إيجيو أنجدو رسول ربي دفني دبتني رسول التهرم سيسجد بودا كان ودما مقالا كيسا ولي قدام أبو بكر ولت دفني أبي بكر يكنا نانجد جدا. يا عمر يو إتا حفصة التهرم سيسون أنجد تسن أنسجلات التي نتي آرون أول توميتي جدي قافتي إيه قجيلان ست آري يا أبي بكر جدي عمر يا عمر يو بروني ستي ديبي سونا دورجي رسول ربي إساني وان إسي دبتو داقه سري دا دبين ست نهمو سانيف ست همو دابيج الإسي ودوك رسول دي سنتاتي أني حفصان ديسو نفو دابري وانا انجل سيف قرو رسولة دبتي في سري إساني ست همو دابيج جران. حديثة كان بخارين كتاب نكاها بقنا يوكاني بابا نمني obboleetti isaa yookaan mucatti isaa halal khayri nama khayri irra fidee fuutaa sittee rumsiisaa jedhee gaafachuun ni taha jedhee Bukhaariin dubbata jechuu. Duuba rasuulli rabbii sallallahu alaihi wasallam Hafsaani fuudhanii erga hijraati waggaa sadaffaatti fuudhanii rasuulli rabbiitii fi Hafsaan haala gaarii waliin jiraatanii barakaadhaan waliin jiraatan. Hafsaan nama rasuula rabbii jedhu abbaa mana isii sallallahu alaihi wasallam ni kabajjille أكان كبجي حفصان أبا من إسي ينتك كيسيتو أبا من إسي
subhanallah dubartii sahaba qaqqajeeltota rabbiin jannata bisaan qopheessila faajirri hoo abbaa manaatitu abbaa mana arrabsu jalaadidu manatti argamuu dhabu adada alaagalu manatti isiin argu yookaa ollaa jirti yookaa gabaa jirti yookaa bishaan jirti yookaa bakkuma isiin jirtu quban qaban manumatti hin argamne dubartiin badduun kunillee abbaa manaanii dallansiisa eeggachuu barbaachisa gariin ammoo manni bishaan sannaakin deemi fudhadhu uffata sannaakin deem fudhadhu huccuu tana naameej hin danda'u dhiyana nutti kenne lafaan qabne yaa salaam musiibaa kun dubartiin kabajaa qabdu hoo abbaa manaa isini jechuuni abbaa manaa kabajuu jechuu jaalachuu kuni dubartii kabajaa qabdu rabbiin dubartoota ta'in akkasuma haa godhu rasuuli rabbi hafsaa tana jaalachuu irraa isii bira dhaqanii wajjiin taphatanii waliin kolfanii tafsiisanii akkasitti jedha rasuuli rabbi yeroo garii inumaa bira turanii dubartoota taawwan irraa isii biratti yeroo dheeraa dabarsan isaan isii biratti yeroo dheeraa dabarsuun kuni dubartoota taawwanitti hinaaffaa fide hinaaffaa finnaaniin dubartoonni suni mee waan jedhan haa dhageeffannu namni hinaafe tokko keessa dubartoota san keessa Aishaadha Aishaan akka jettu rasuuli rabbii waan mimmi'aahu jaalatan waan akka daymaafaa jette gaafa salaata asrii salaatanii jedhan dubartoota isaanii mararraa deemanii salaammatanii taan dhungatanii taan taphachiisanii waan gartanii bobbooharsanii biraa deeman gaafa kaanii asraa salaatanii man Hafsaa seenanii Hafsaa bira turan jette waan duran turan caalaa turan isaan turraaniin hinaafe jettean hinaafe rasuulli maal ta'an jedhee gaafadhe wanni isaan Hafsaa biratti hagana mara turaniif maali jedhee an gaafannaaniin bar jaartii wahiittuu iyyuu dayma ergee fi Hafsaa rasuulli rabbii man Hafsaa ta'anii achiteet dayma dhuganii dayma nyaatanii jedhanii itti himan duuba maal jettire Aishaan wallaahi jette mala itti dhooyna jette rasuula rabbii kanatti mala baafne akka inni gartanii Hafsaa bira lamuun turre goonaa miti jidduu isaanii dubbii wahii kenne jette kaatee Hafsaan enno Aishaan kaatee uffata fi dirattee Saudaa bira dhaytee Saudaan akkana jette amma rasuulli wayita mana Hafsaa dibaan si bira dhufani yoo inni si bira dhufeetiin hin jedhe sitti dhihaatee jedhe yaa rasuula silati dayme muka qalqalchaa nyaatte jetteen muka qalqalchaa ka jedhamu kanatu iyyuu ham'ee qabaa ham'ee jechuu waan akka maastikaa kanaa ham'ee muka qalqalchaa nyaatte muyni qalqalchaa kuni ham'een isaa hafuurrillee ni dhahaa ni hadhaahallee yoo kamii ahullee taate hafuurri isaa ni uka yoo ati akkas jettee rasuuli rabbi lakki ham'ee qalqalchaa nyaanne siin jedhaayi maa inni ree hafuurri akkanatti sirraa dhahu yaa rasuula jedhiin jetteen yoo inni Hafsaatu daymana obaase siin jedhe maarree kinniisatu iyyuu muka qalqalchaa irraa daraaraa guuree dayma san hojjate jedhiin jedhe maarree walii galanii rasuuli rabbii yoo ati akkas jetteen dubbiin itti dhagahamaayi anillee ni jedhaani atillee jedhiini jettiin akkanatti walii galan yoo walii galan Saudaan akka jettu yoo rasuuli rabbii fudhatte Aishaan amiirratti taate ajajje dubartoota subhaanallah waan Aishaan jedhi jetteen dubartiin martuu nima jette subhaanallah waan ajaa'ibaati dubartiin rasuula rabbii wal jaalatanii bar wal jaalatan haa hinaaffaalleen jiraattu hinaaffaan isaanii rasuulummaan gartee maachina irraa tureedha malee waan gartanii jibbaa jidduu isaaniitti fidee dullammataa wal falatanii miti ta'ammaa ilkaa walirraa cabsuu dullammataa wal falatuu huccuu wal jalaa gubuu ijoollee walitti dhiyaana kennuu dhabuu horii walirraa fooyachuu yaa salaam musiibaa ka amma iimaanaatu dhabame dubartiin rasuulaa wal jaalatti laal Saudaa fi Aishaa akkatti wal taate argite wal tahanii amma Saudaan wayita rasuulli dhufanii balbala gubbaa dhaabatan jecha Aishaan jette amiirri isaanii jedhe tanfiida godhuu qabanii miree bakkaan gahuu qabanii yaa rasuula rabbi wayita rasuulli balbala gubbaa gayan Aishaa sodaattee odoo isaan waliin seenin itti lallabuu barbaadde Saudaan sodaa Aishaa irra yoo rasuulli itti dhihaataniitiin jedhan Saudaan yaa rasuula rabbii sila isin qalqalcha nyaattanii jetteen laa hin nyaanne jedhaniin maarree hafuurri isinirraa dhahu kun yaa rasuula rabbii jetteen rasuuli rabbii illee Hafsaatu iyyuu dayman obaasee barii jedhaniin
marree kinniisa isiittuu yoo daraaraa qalqalchaa guure kanaaf akkana sirraa dhahaa yaa rasuula jetteen yoo rasuulli rabbii saudaa biraa bahanii Aishaa bira dhaqanillee Aishaa illee akkanuma jetteen yaa salaam Safiyyaa bira illee yoo dhaqan Safiyyaa illee akkasuma jetteen Safiyyaa illee dhaytee itti himte Aishaan atillee jedhin jetteen Safiyyaan illee Safiyyaa illee yoo rasuulli rabbii itti dhihaatanii bira gayan akkasuma jetteen deemanii rasuulli rabbii wayita Hafsaa bira gayan Hafsaan maal jetteen amma itti deebi'an amma taraa Hafsaati رسول ويتمنى حفصة ركن يا رسول الله دايما سنسين أباسو جتين مقرئيسي حفصان يا سلام وان دبين تاري كبان قبض رسول ربي اللي دلان انتمني انقد أكنا نقو دبرتين أكنا نانجتي ما أكنا نقو تنجنيني اتن هاجمو أمن هاجمو وجراني رسول ربي سودان دبي كنا ويتعودي ستوان ننجتي والله رسول ربي أفهم كمني جرا جتة إن دقيت دبي رسول ربي أفهم كمني جرا بدأ تبدي سين جنان سودان أسقط جتين عائشة سبحان الله أسقط جتة ننشل إسيفت سودان رفت رسول ربي أكيسان دايما دويني أفهم إنسان كمني جنان أسقط جتة لولتيني دوبا تبني أكنا